tariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 izaguma mu mateka ku mbuga shakiro za internet nka Google nk'itariki y'abakoresha internet bashakishijeho cyane amakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko Goma. Intambara ishyamiranyije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 iri mu binyamakuru byose byo kwisi. Ibi birumvikana, ntabwo ari buri munsi inyeshyamba zifata umujyi ukomeye w'igihugu ukaba umurwa mukuru w'intara ituwe n'abantu hafi miliyoni 9, ikaba intara iri mu zikungahaye ku isi ku mutungo kamere w'amabuye y'agaciro. Mu nkuru zirimo gutangazwa kuri iyi ntambara haravugwamo n'u Rwanda. Birumvikana, ni umuturanyi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinjwa kugira uruhare muri iyi ntambara, kandi ingaruka zayo zose zirugeraho cyane kubera ko mu karere ka Rubavu ibikorwa by'ubucuruzi byafunze, amashuri yabaye afunze by'agateganyo, hari amasasu yaguye mu Rwanda. Abakozi b'umuryango w'abibumbye barimo n'abari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoreraga i Goma basabye u Rwanda inzira ku mupaka wa Grande Barriere kugira ngo babone uko bava mu mujyi wa Goma urimo kugenzurwa n'ingabo za M23. Ni nyuma y'uko izindi nzira zose zashoboraga kubakura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zafunzwe n'umutwe wa M23, harimo inzira yo mu kirere n'iyo ku butaka. Aba bakozi bari kumwe n'imiryango yabo. Iyi ntambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko yafashe indi ntera mu minsi mike ishize ubwo M23 yigaruriraga imijyi myinshi kugeza no kuri Goma ifatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Mu ijoro ryo ku cyumweru ku itariki ya 26, imiryango mpuzamahanga irimo n'umuryango w'abibumbye yari yatangaje ko abakozi batari ingenzi bagomba kuva i Goma. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, abakozi ba mbere bageze mu Rwanda bakirirwa i Rubavu, bamwe bakavuga ko batazi neza ikiza gukurikiraho. Umwe mu bakozi ba Loni binjiye mu Rwanda yavuze ko ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bashinzwe gucunga umutekano w'umupaka bahari, ku buryo nk'ahaca imodoka hari ingufuri. Nyuma yo kuva ku mupaka, abamaze kwakirwa n'u Rwanda bagiye kwerekeza mu mujyi wa Kigali, aho bose bahurira kuri Kigali Pele Stadium, nyuma bagashyirwa muri hoteli zigiye zitandukanye. U Rwanda ruratanga ubufasha bwo kubakira no kubageza i Kigali, hanyuma ibijyanye na hoteli n'ibindi byitabweho na Loni. Byitezwe ko nyuma bagomba kwerekeza i Kinshasa. Mu mujyi wa Goma nta kintu na kimwe kikiri ku murongo. Imfungwa 2400 zatorotse gereza ya Munzenze, ni gereza iri mu mujyi wa Goma. Izi mfungwa zatorotse nyuma yaho umutwe witwaje intwaro wa M23 utangaje ko wafashe uyu mujyi wa Goma mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Izi mfungwa zitorotse mu gihe abarwanyi ba M23 bakomeje guhanganira n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR n'ihuriro Wazalendo mu bice bimwe na bimwe byo mu mujyi wa Goma. Ingabo nyinshi za Kongo zarambitse intwaro hasi, zimwe zihungira mu kigo cy'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO, izindi zihungira mu mujyi wa Bukavu zinyuze mu kiyaga cya Kivu, izindi zihungira mu Rwanda. Iyi M23 yongeye gufata uyu mujyi wa Goma ku nshuro ya kabiri kubera ko yigeze kuwufata mu 2012, ariko amahanga arayiteranira arayirwanyira ahunga. Ubundi uyu mutwe w'abarwanyi urasaba iki leta ya Kongo? Uyu mutwe wavutse